ولبنان صبرت فقراندنا ملکی گشتی دیار لجنه که پیشی نیز 3 سالان هات بو دانان بو فقراندنا ملکی گشتی اتن هذا بزن کاری لجنه چلیاتی و گهشت یکی و دو که دادوار صدقی سلیم خان دیگل مدابت ایوار باش كاك صدقي هين وكي دادور وديار هنت نبوي لجنة دابين أو بشي نزي 3 سالان هات دانان أو لجنة جبوي فقراندنا ملكي جشتي أو لجنة هذا ما يعني ایوار باش براستی او لجنه فرمان انجمنی وزیران هات بونه دامت راندن سراستین پارزگین هرم کردستانه او لیجان سرپرشتی دادوار آبون و اندامتیا هندک برای و برد سراستین پارزگه ها اوان لجنه راستی پشتی دیفچونه که دیرو درش کری دیار بزربه وان ملکانیت هاتینه تومار کردن تومارت طاپویا آنکو سجلات طاپویا حجنا سر همو کسکه دستکاری لناه تکرن بریار آوان لجنان هر لجنه کادی هبید بلکو رکت یاسایت هی بو متابعه و دیفچونا وان جورا ملکی دست لسر هاتینا دانان و اوت هاتینا تومار کردن الطاپوی تایبتمند البروی هنده موکو لیجان سراست پارزگه ها توصیات معنویسین ایکلوان توصیات آن او ملک هر وزارت دیف تایبتمند یا خود دیف وان ملکت بوان زور نوام متابعه که یاسایی بکن آنکو رکادویش او کیانت سیاسی آن هر که شخصه که او ملک هاد بنا تومار کرن بناوی بین برزامندیا خود تناظر لیب کن بوان جهن اصل دا عایدوان البروی هنده تنها سبارت رزامندیا وان آلیان یا وان جهان یا امسکارم بجن وان حزبان کو ملکی گشتی الجموانا اخناوات چی بی یا گوتناوات چی بی او راضی بین وگراندن یا هیچ حزبه که هیچ ملکی که گشتی نه وگراندن وكم من إشارة بداية أو لجنة لجان توصية بون زياتر أو صلاحيات برياردان نمو بوزفراندنا وان ملكان تايبت أو ملك زوربي وان حرا زوري وان يتحطنا تمار كرن الطابو تايبت مدبر وهندي سجلات الطابويا حجنا عن أو سجلات هر شتى هذا جت تمار كرن الطابويا حجنا بوهامو كسكي ريك التايبت مندت هي قانوني بمتابعة وهلشاننا وان جورا سجلاتا أنكو ببورا بس اگر زلتر رونكن او ملكي گشتي هندك جوانا هاتنا طابو كان بنافي حزبا جبر هند ينشون نافا سجلت طابو يعني هبيه ملكي گشتي بيا وطابو بيا سر نافي حزبك يعني لانكي زوربي وان ملكا يتهاتنا تمار كرن بناوي احزاب السياسي بناوي كسان بشوازن ديف بريارن لایان پیوندی دار توی وقتی دا شواز جورا و جور یتهاتینا تومار کرم ناوی چه احزاب و چه اشخاصا تا اف ملکه بین سفراندن متابعه که یاسایید وید دادگاه تایبتمند بلکه اوان لیجانا او صلاحیات نبون وان جورا بریارا بدن چونکه قانون و رکنات اوان لیجانا که وان جورا بریارا بدن بو هلوشاندنا سجلات الطابوید هرما کردستانی باشا يعني اگر بروني ام بحثي انجام ديفچون او لجنه يمكن يعني او لجنه هاتي دانان انجام لجنه تشبين يعني افانيزي 3 ساله هاتان هذا انجامك او صاحب يعني چه انجام نبينه بتنه ديفچون بيا وغوتن بيا هاتان هاي انجامك ديار نينه انجام وكما اشاره بدای اف لجانه هات بنا دامادراندن دیف فرمانه که انجمن وزیران سردمی اولی جان سراست پارازگاه هات بنا دامادراندن سرپرستیا دادواران و اندامتیا هندک ریو بر دزگاهت بیدیل سراست پارازگران و اکلوان اندامه که دواکری گشتیشت گل مدابو تنها متابعه و دیفچوم و شواز دیار کرنا آن دیتنا شوازه که چوانیا زفران نوا عوامل کان دیسان بو وزارت معنی چه اوید هاتین تومار کم ناو احزابان یا اشخاصان اویش وکو توصیات ما بلند کرن بو انجمن وزیرانوی سردمی او انجام دمگه چینه دورک اکلوان آن وزارت معنی متابعه یاسایی بخوب کن طریقا نوینرت خورا
برانبری دادگاه تایبەتمەند یانیش ئەو ئەحزاب ئانکو ئەشخاص ئەو ملکە هاتینە تومارکردن ناوێت وان بین برازامەندیا خۆ تەنازوری تاپێ بکەن بۆ وان جهێت تا ئەسڵدا ئایدێ وان هەرچەند ئەف قانونە هەرێمە کوردستانیا جێبەجێکردن نییە بەس بوو کاری دەستپاکییان کە بوو هەیئا دەستەکە دەستپاکی هەرێمە کوردستانی ئیشارەت بێ هەندێک دا کو ئێکر اختصاصت دەستەکە دەستپاکی ئەف جورە تاوانە بن و بەرەنگاربوونەوە یعنی نوکەمە دوو جورە دەقێت یاسایەت نوێت هەیە و ئەم کار سەر بکەین بژل وان دەقێت یاسایەت هەر ئەسڵدا مە کار پێت کرد كنت قانون عقوبات براسي زور ماده ناس اشاره في بدم تنها كسبانه مشروعه كو ماده 14 هاتي ماده 14 و 15 و اشاره پیدای و ماده دیگه او مادانی جرائم غسیل الاموال او قانونش راس قانون نکانی الحرم کردستانی کو کم جاره اشاره پیاده دادن قانون نزاهه حرم کردستانی بۆ سەر بینایەت ملکی گشتیان بینایەت حکومەت ئەگەر ڤەگەڕەمدسان سەبارەتوان بینایەن ئەوێت حکومەتێنە یان ملکی گشتینە نها ئەو پچرن یەل دەف خەلکی یان دەستێ خەلکی دانە نزانم دەستێکی دانە هین زانن کە چونکە ئەتناوا لە ژنێدا هەوا دیچۆن بۆ کردە ئەو بینایە دەستێکی دانە دەستێ ئالیەن حزبیدا دەستێکی ساتیان دانە دەستێکی دانە و ئەو زێدەترن یان ئەو بینایە زێدەترن ئەوێت حکومەت کرێت چییە ناڤاوان بینایەدا ڕاستی ما ئەو بەراورد نەکردە لەوێ هەندێ چونکە کاری ما هەند نینە کو ئەم سەحکەینە بەراوردێکی بکەن بۆ وان بینایەت حکومەت فعلەن ئیجارەدا و ئەوێنت ئەسڵ دایێت حکومەتی نوکات باش بەس دیچۆن هەوا بۆ بێ چەندێ نەکردە ئەشخاصە بەڵێ هەوە دیچۆن بۆیە چەندێ نەکردە کو حکومەت ناوا چەند ئاڤاهیەدا کرێچیە و ناوا چەنداشدا یەت حکومەتێنە دەستی خەلکیدا وەکو دەستەکە دەستپاکی دا پتر ڕۆم بکەمە بە اختصاصێ المادة 233 و 234 270 272 275 و 76 295 و 96 307 حتی 341 دست پید کرد 461 اول قانون عقوبات عراقی و سرارای وان ماده ما اشاره بدن و دقیق یاسایت ما اشاره پیدای ماده قانونی یکم جا طابعه که سزایی دایویش ماده کسبانه مشروعه اول قانون نزاهه حرم کردستان هاده دارشتن و دیسان جرائم غسیل الاموال اول تایبتن بوکار دستپاکی حرم کردستانی هر جور رفتارک هر جور فعلک بیت بر دست ما هر جور حوالک بیت بر دست ما آن بیت بر دست ریوبریا و کورینا دستپاکی پارزگاه هادو که ما و کولر تای ما یاسایه تایلوره ما چند جور دعوایت های دعوای اخباری ما تای پیزانی ما تای دعوای انسدایی ما تای اوانه همو هر اکل دیف طبیعت خو هم متابعه دلی که اینو اکید دیف چون دی کن دیف یاسای و دیف اجاره باشه لجنه دسته يعني بجنبه دسته نزاهه اگر سبارت لجنه بخوا باون لجنه دیف چون کریه کو اف آواهیت دسته چی کساتیه کدانه نا او کساتیت ناود هو کدانه یان او آواهیه دسته حزبا دانه موضوعي ما نا آواهی بتنين موضوعي ما براسي وكو دادوار نشم ري چونکه ام نشین چه ریان نشا بدن چه اطرافها بدن چونکه حکومت هیچ بوما ام بو دادگاهان کسن وکو کس ام تعاملت گلت کن ام نشین راستی هیچ توجه کی بدن ری نشانه کی بدن چونکه اوش اکل اطراف دعوای اگر هاتن او شین ریکا تایبتمندت یاسایی نوینرت خویت یاسایی پرسیار اوی بابتای بکن کاچا ود متابعه لکن چاوا زبرینه و مبستم زفرانده نبیه مبستم تنه بزانن آواهی دست کساتیان دست خلکی آسایی دانه یا دست حزبا دانه دست احزاب داهی و دست اشخاص داهی او چندش نبخورتی هلگتینه بلکه هندک اجراعات تومهاتینه تومار کردن چون که طابویت ما آن ریوبریت تبینریت ما آن تومار کردن خانوبر السرعاست حرم کردستانه راستی او هر هو طاپونا کن آن تومارنا کن چه ملکم ناوی کسی ایلا ویسرا که رسمی دستگاه که تایبت مند بید کتابه که رسمی بید آنیا فرمی بید
البلوه هندي ما كار ما ابو ام تشاو متابعه وان بكين وان جوره املاکان عقارات بكين ويدمي اف لجنه هاتي ندام ازراندن فرمانك انجمن وزیران نوکا او لجنه موضوعه كما بابتك